Eskola Sekundariu Jeral Finantil, halo ona Pedidu ba Rekursu Neebe atau halo Jestaun Biblioteka Eskolar. Tuir diretor Eskola Sekundariu Jeral Finantil anisetu barelo katak mas ke Eskola Finantil iha na Biblioteka mas Presiza ia Rekursu atau halo Jestaun. Eskola, kata livro la vele oferece vários estudantes. Primeiro kata ia Finantil agora, a minha biblioteca, mas sabe atau tetedita kalau Jestaun processo biblioteca rasi, normal. Laos de la vele la Neebe teki perpersan kunisam 23 anos. 23 anos, Ibareto, 23 anos, bonito, matene cá. O município sempre quer se ter, né? Nyadehang Presiza halo Jestaun libro sira. Nune estudante sira precisa libro sira Finantil rasik iha mabe menos recurso no professores. Jacinta Siqueira, STL News.